Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Hakaway ka kubor kabala kamyo jingtep kamdir por hakajan mit sipoterik na itung arja punriyo sangut kibriyo kilayap hakaway kapung hadong madan kasnong lapalang katbaw waypat lalajim laong bahakate ka janmit kumba hakapor nyo buji ay ladan saungut kikasi katalangut nasnong tangsning bat waypat nasnong yo kibalik balapan khoy yakate kapung hakaway ka yeng kabladep sna halapalang katay kapung kajiliw kumba laipo hadu laipsan pun bat kita kisaungut kitan perngat ya daw motor ban penyo penkhuj ya kapung kilahiar sapo katay kapung bat persang ban penkhuj ya ka Henry la subab kila dual air ban ring mensiam hapo katay kapung nile si bakal air sapo kalong bi bat snew uway naki badai na thangsning ulayo ban pelat ya dia bat habayo i baki para baya trelang bat u kilaklon kumtaw lakiu sajrong bat hala jing yaram laong badon arngut kinipali kibasa marjan kilaya sngo bat wan mare ban yarap bat hiar sapo katay kapung Henry laong bakiru kiladu leer ban ring mensiam bat yap lang hapo katay kapung bat hadian kani lawan sayno iki daki bor pulen nakaliang ba pendap sotun rangba snong lapalang uloong bo yo jingtep hlor kani ke jingja hakapor nyo sitengi ai bat pentep bayaki lanot la penkit sa civil hospital bat kumju sa negrims banle ya ka postmortem ya lor ke jingja ba solusi sisa du kata-kata kepada pen sayong bat kendit yang di longsong snong ka dorwar snong lapalang dia menen janbit porong wan phai na jitrei bat na ikam janga nyu steng yo fungkol ni wi na ini longsong snong markap bat lapalang hi basa anora din ti kuninga ba dan kejingja apa sosi ploy wanirap ti hantu tu hinga wan ni ti pembalong hi mat ba kadon wi kayeng ni ako dong madan ni jan ka po grit ni ti ini pungum hayeng kan ti pungum nomor ba ki ya senabha hapoi for finishing ti ngam ki kontraktor pat ki menteri jongi jong bat jong trayeng dikimot ban penkuat ya ka baron sepo ban saya ka da ka diesel pump kan ka jing baklah di ba use ka diesel pump ki pediar hapo itu ba katadam jong diesel di sepo mat kadap la hamjeliu bi arusan kumboyong ni arusan put ye timat ka mdon oksigen de timat ka medical terms lesemo kada along poison ne no te imat kimut sei ta pom hadin pada imut hadin mar kila kontak itu ka poisonous gas itu ki collapse ti hadin pada la don lupa sepo arngot we mut yarap ki kidon skini iwe pada ula mi sabar mo jubor i lajim ta iwe ti hala di wani di marjan re arngot ki persang banirap kita harus ingat ya total mat moyo jinghen sangut iba du e na kajingem kan kalau kani kajingja ya jingsa kani jingja kan ba sisa ba sosi du batata tingi bendor parsnong sengken thei sing samla istigma bendor ni ki nong song snong di pau jik solem mo ya kini ki long yeng basam ni kalanot ya DC dekat bagi police department magistrate kila syamkia marmari marsin pentip lawan ban persang hiban ban sei ki duki ki ba semlanot stu sopo te hadin pada ki kindawan maki mat kala along tuliet kila sei kila ra sa sigel minta kita mele postmortem tingus ku abun pentip penpah ni ba kerpat yang sorkar menen di sing la kerpat nomor ba kibriu mentaki persang hi banti di ginu kungi senong im ju ajing bet hi hamtam bande ki borwel ri gini pada hayeng im tip ki persang hi ban kila sna gi yang bahek ki don kam hi ko ki persang hi banti da ko bormet untuk
Di ketu ngatrai habdon guidelines SOP kanu kan limit mapinhar sepo bonum ba nomor basin pila angam sepo oksigen kamdan ti kai ka SOP banhar sepo ti mata ri ka bu jing ngi sunong ban budien man boi ka kampon man boi ka yeng ngatrai kam dei tang halap palang anu findai ngatrai pina press vitep ha mo kerja bakanum jasu dengan terpat ngaliang ka disi bana sarkar mo nambakan kam sup berkontri kami ke senong nomor ni ke senong hi gile ban penbiang ya ko mentangi rengkat bat ka PC rengkat bat di amalie man hakani bidang so project kidang penkrek kenang ban penbon ya ko kenang baki brio kinum dan kam ban ti ko mi kidiki kipung kini kita gain kenang ba ka dabati palat pada rukat kata ya kadi ka water level mo ini persanghi banyo ya supply bebiang na kaliang PC bila singkya emeli bila yarap ini ban bidang ya cepat di project bakam he di kerman ba kanu jasu kini kan berpeni ka sarkar di berpeni dengan ki guidelines mo ya ka limit jong gini ki ba suti hi da ka bormet ya nomor ka drilling hi da buat senong ikan baik kita lain nak tambah nak PC kile common drilling nak tapai ba bro itu tu kawan nak project ki bahir hat po ki baterai hi po kumoy jintip ki saungut di iwe ila mi ti laingut ti kila ki klat kini arngut pada kini marjan ki marjan nomor bau we umi na tliu tu halamo pan singarap ti kita pada beli arngut iwan kimtip don yu hapo mo ka RB hapo kirung la karung beli harjing bom tip beli long so sen ai bai ki kan so ki don kun badang red ya kalong long ga ek saba so si kerman ba sarkar kan simkhya ini kan namba dir kenapa ki ni ki mistri ki trayeng ki ni ki kontrak di ban follow ya ka guideline SOP na sarkar namba ni sunong milaban la batte la kam bonum jasu ni jinja basusi mo Kani ka jinja ka jaman no ka jaman den na ka jaman ne den jan biet Kanu ka boyo kubor news teng tingat try mat ki wan men miet di jan miet di gumto ban pentang ban pun khoi ban le finishing Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.